Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza ufata umwanya ukagenda ubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kugenda avugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no kw'isi hose, kandi tubagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, uyu ni wo mwanya ngo uri munsi ya video ukore subscribe maze dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose tugenda tubagezaho z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro byose rero byibanda cyane ku myidagaduro. Ndizera ko rero mwatangiye kugenda mubibona n'ubukwe bwiza bwa Miss Bahati Grace ndetse rero na Murekezi Pacifique. Ni nyuma yuko rero babukoze ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa Nzeri umwaka wa 2021, akaba rero byari ibyishimo bidasanzwe. Tugiye kugaruka rero kuri byinshi batangaje nyuma y'ubukwe, ndetse rero tugaruke no kudushya dutangaje utamenye twabereye muri ubukwe. Ubukwe rero bwari buje butegerejwe n'abantu benshi, dore rero ko ari we nyampinga w'u Rwanda wa mbere ubashije gukora ubukwe, ndetse akaba ari n'ibintu byiza byo kwishimirwa. Ubukwe rero bwabo bukaba rero bwarabanjirijwe n'urugendo rurerure rw'urukundo rw'aba bombi, aho rero byemezwa ko bahuye mu mwaka wa 2018, nyamara ibyabo rero bigakomeza kugenda bigirwa ibanga, nubwo rero wasangaga hari itangazamakuru ryemeza ko nyuma y'igihe kirekire Grace yaba afite umukunzi mushya. Miss rero Bahati Grace akoze ubukwe rero nyuma yuko rero atandukanye n'umuraperi Kavuyo babyaranye umwana w'umuhungu witwa Ethan w'imyaka 9. Bemeza rero bombi ko ari umugisha, impano ndetse rero n'uw'Imana yohereje. Uyu mwana rero wabo yavutse ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 2012, akaba rero yararezwe na nyina kuko se babanye igihe gito. Grace akemeza ko rero bapfuye ko batari bahuje icyerekezo. Mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2021, Grace Bahati yatangaje rero ko nta yindi mpamvu yatumye yongera kujya mu rukundo uretse kuba rero yarabonye umuntu bakundana umukundira uko ari umusore w'igihagaro, kandi icyo avuze akaba ari cyo akora. Kuwa gatandatu rero uyu mugabo Murekezi nawe rero akaba yaremeje ko yakundiye umugore we umutima we. Nubwo rero biba biguye mu busanzwe mu Rwanda kubona aho umukwe avuga, ariko Murekezi we yarabikoze mu byishimo byinshi. Rero yemeza ko akunda umugore we kandi ko akunda Ethan. Uyu rero akaba ari umuhungu w'uyu Bahati Grace yabyaranye na Kavuyo. Rero uyu Pacifique akaba yaremeje ko amukunda. Bari bari mu birori bishimira ijambo, ndetse rero abo ku ruhande rw'umuryango w'umukobwa bemeza ko bamwizera muri ubukwe, kandi yaba ubwa kinyarwanda ndetse n'ubwo gusezerana imbere y'Imana. Hagaragayemo abakobwa bagiye bahiga abandi mu marushanwa y'ubwiza muri nyampinga w'u Rwanda. Kuri ubu rero bakaba bamaze gukurikirana abagera rero ku 9, nyamara rero abari barimo batatu rero muri aba bakobwa nibo bahagarariye abandi 9 rero babashije kwegukana irushanwa rya Miss Rwanda. Iradukundira Isa rero yarahari, wabonaga ko yishimye. Ubwo rero Murekezi Pacifique yatangira kuvuga kuri Ethan imfura ya Bahati Grace, wasabonaga rero yibaza abantu bibaza ibikurikiraho, ndetse ubona rero ko ari n'umusore cyangwa se wabonaga ko ari umusore rero ufite ibitekerezo, ndetse uzagenda agerageza guha urukundo uyu Bahati Grace. Ibintu rero yavuze ko amukunda, ndetse avuga ko akunda n'umuhungu we, maze abari aho bose bamuha amashyi y'urufaya. Kayibanda Orare rero wabaye nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2012, nawe rero yarari kumwe nabo, akaba ari n'inshuti kandi magara ya Grace, ari nako rero mu batunguwe rero uyu mugeni ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa Kanama umwaka wa 2021 bakamukorera ibirori byo gusezera urungano. Uyu mukobwa yabigizemo uruhare. Ibintu rero wabonaga ko byamurenze, nubwo rero byatunguye benshi kuko byabaye mbere yuko yambikwa impeta. Kwambika impeta rero ni igikorwa mu busanzwe kibanziriza imihango hafi ya yose y'ubukwe, kuko rero ni naho umusore apfukama agasaba uwo bakundana niba koko nyuma y'igihe bamaranye yamwemerera bakazibanira ibihe byose. Nyamara rero ariko kwa Grace siko byagenze, kuko rero byaje nyuma. Gusa rero impamvu isa niyumvikana, urukundo rwabo rero rwarivugiraga, ibyari bisigaye byari ukwishimana n'imiryango gusa. Ubukwe rero bwa Bahati Grace na Pacifique bukaba rero bwanitabiriye
yitabiriwe n'umukinnyi wakiniye ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu mukino w'intoki volleyball, akaba rero yitwa Murekezi Olivier, akaba rero na mukuru wa Murekezi Pacifique, bavukana rero ku mugabo w'icyamamare washinze ishuri Espanya ryo mu karere ka Nyanza. Uyu mugabo rero babyara akaba yitwa Murekezi Raphael, wamamaye nka fata ikaramu kubera akazi yakoraga k'uburezi. Hari kandi rero n'abanyamakuru batandukanye nabo rero bakaba bari babukereye mu gushyigikira Grace Bahati nk'abo ku ruhande rw'umukobwa, cyane cyane rero ko bagiye bamenyanira mu myidagaduro. Abo banyamakuru rero harimo Arisudi wamamaye mu biganiro by'imyidagaduro nyarwanda mbere y'uko yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na n'ubu rero akaba kibikora, aho rero afite ikiganiro yitwa Arisudi on air, aho agenda atumiramo ibyamamare bitandukanye. Kandi hari na Ernesto wigeze rero gukorera urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, rero nawe akaba yarahari. Pacifique rero nk'umugabo ukomoka ku gicumbi cy'umuco, intore ntizigomba kubura mu bukwe bwe, rero zikaba rero zabukereye ndetse zikinya n'akadiho, zirongowe rero na Murekezi Olivier. Ubukwe rero bwanitabiriwe na Meddy, wanazanye rero n'umugore we Mimi hamwe na Deben, watunguye abantu benshi rero mu myambaro isa rero nayibo mu gihugu cya Nigeria, akaririmba indirimbo hafi ya yose ya Meddy, maze bikaba rero ari agashya, aho rero yaririmbye indirimbo Maivo imaze rero guca agahigo gakomeye mu Rwanda ndetse no muri Afrika y'Uburasirazuba. Meddy rero mbere y'uko ashyira hanze iyi ndirimbo yashimye rero impanga ye mu muziki Ben kuba rero yaramufashije kuyikora, kuko no muri iyi ndirimbo Maivo humvikanamo rero ijwi ry'uyu muhanzi Ben. Aba bahanzi rero bakaba baryohereje abari bitabiriye ubukwe, maze rero ubu bukwe rero buba bwiza, bituma rero bamwe muri bo bibaza rero mu by'ukuri agashya bazakora mu bukwe bwabo, kuko babonaga byose rero bimaze gushira. Byari ibyishimo rero bikomeye ku mpande zombi zirimo abitabiriye ndetse n'umuryango mushya, bakaba rero baragaragiye ndetse bakagenda banaherekeza uyu Bahati Grace. Urukundo rwabo rero yaba Bahati Grace ndetse na Pacifique rwanyuze benshi kuva rero mu ntangiriro kugera no ku byishimo, ndetse akaba ari n'inkuru nziza abantu benshi rero bagiye bishimira. Grace rero Bahati akaba rero ari wabaye nyampinga w'u Rwanda, akaba rero yafashe icyemezo cyo gukora ubukwe kuri uyu wa gatandatu rero ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2021, nyuma y'igihe kirekire rero yari amaze ari mu munyenga w'urukundo n'uyu Murekezi Pacifique, dore ko bivugwa ko bamenyanye mu mwaka wa 2018, ariko rero urukundo rwabo rutangira kugenda rumenyekana ndetse no kujya mu itangazamakuru mu mwaka wa 2019, aho rero uyu Bahati Grace rero mu ntangiriro z'umwaka wa 2019 yifashishije urubuga rwe rwa Instagram, maze ahishurira abantu ko uyu mwaka wa 2018 wamubereye mwiza kubera ko yahuye n'uyu Murekezi Pacifique, maze abantu rero batangira kugenda bamenya uko uyu Bahati Grace ahagaze mu bijyanye n'urukundo. Twabifuriza rero gukomeza kurambana ndetse no gukomeza kugenda babana neza, Imana ikomeze igende ibashyigikira. Nawe ngusabire rero udukurikiye uri munsi ya video kuri subscribe kugira ngo dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu muri gahunda zose tugenda tubagezaho z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro biba biri kugenda bivugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'andi makuru atandukanye bari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze kubana namwe, turabakunda cyane.